Haka jinyalang bala penlong da kahima sora tourist committee haka khat pra tarik nailur hayeng dorbar mau kodok halor ka jingya khi ka kenhun kinonya kali tourist AKMTTA kabala khata ya ka jingwan jo kinong jongok kai perthei shekithan sora kinong yalam jo kani ka committee kira penram bat pitar jur ya ka jingle jong kani ka seng kinonya kali tourist ka jela kinong yalam kani ka committee kila ong ka tourism ka de kalat ka mai ka ji ka ba thutshen hadu kata tang sudan kanu ka jingya khi ni jing penthut ki breu na bar kim wan kai shu shakani ka jaka na mar kim sngo shngan shu ya kalit ka wan bat ka syong ka sa habai thu akilat pathai khubor uba rothel khongsit secretary hima sora tourist committee ula ong karai baki shem hakani ka jingya lang kalong ban penram jur ya ka jingle ka AKMTTA kabala pendik bat thut ya kalit ka wan jong ki tourist badru ban tho shaka sarkar ban shem khia ya ki jing e baya kendu kinong nya kali turis kani ka committee gala rai ru ban kentui ka sarkar jela ban pen state kloy ya ka jing pen he ya ka kat ling sun ha umroi khnang ban kyar na kum kini ki jing e ha kalit ka wan jong kinong jong kai perthai nalor kata kila shem ru ya ka rai bala da kum kini ki jing pendik ya kinong wan kai kintang yai beteng kin mi shakmat pan khangla ya ki ba kum kita bala da kim sngap emban si ban ujor wat daga FIR ru. Tersebut masuk aja buat pengiriman untuk pulang. Palang alta itu masuk ke katakan karai komentasi di bani bet pa ni hapan putrem ni kata kucing lek itu bandian osurok mo nanta ke ba gede bang ini itu deh ya kasorkan pada sekian ini kap mo omtan nanta ke jengkel pak lah di bumi itu long kumukuha mo neta di mga nagigibri wali nga sidal ni mo kudang iipi tagi hajar kali asal di rumah siya mga kasi na ilin na harga ekonomi jungi nagta transport kami pakirap jungi na si semua usun bagi mo kamay magyatu yung kali jungi susep ako sem kidang ibay siyem tagadon do ti susun nang tajong pilo ti palat nagabang ihimil ti nakasokar nakarpate ini baru kayo ngi try homestay, try hotel, try banyak ay kamay lam neki halay puta na Joshua mo na ipatak minitihan ni karuan ni sokar banyak ay kamay lam neki tang balong katagin na kailan yung kilo kihabin siyori ko ide bagi banyak kali di balong fit ang tabi ka hindi ba juha ko market hadian isi panay paladat udan mo sama na po lain ka ngasir ya ka afu atau ke grup ne urusdan ni ka ikut chatbot WhatsApp masuk haga tu app dulu ulah dep on board ya kumba ars pasan promote ki driver ki bani ki try sila jumi dengan saya share ke grup katu ka di sini ta menyerap peti long ini kembali sokar update ni mulai kepengen persian na kalian jungiru happy persian ni ti ngan sasiar itu kan lihat uang ka bukan hagabah itu tidak klik itu pinjau option ba pikwa abot kali itu pikwa indikator download berapa kristen driver udon phone number driver udon nanti pikwa lecheno in fact ada taksi service kalau complete ba tinggal sasiar ke grup jom pin Tapi sedang suara ni nomor lagan harus pak sang pembuat pindukan driver wala pembuat atau kan chatbot. Pak kemudian app belum complicated. Masuk pak. Ti kung gajing sedang menyerap iki surai benar kami dengan app. Pak masa share ke grup dan dengan saya taruh nang banyak menyerap lang iki para driver juga iki. Sabarin hangi yadan ki namanya kali benar seorang. No. Setelah ia dalam antara seni ni, tapi ia di kerjaan, langsung via yang praktikal. Nomor berapa yang surah atau mempoi sini dulu. Via yang jual ni yang keren ni, jingge apa yang awak ni solution. Mengenai apa lima seorang yang ada di perkhidmatan atau di komiti bagi dia belum baru kan kita punya kali bagi seorang. Bagi dia ada kepala orang yang Malaysia lagi. Taksi lah jauh. Kalau nak pilih mungkin dia katakan orang tentang ninya persennya dap kali mau turis mentahnya jangan lupa taksi. Turis mentah di beberapa kali barang. Tapi kemana kalinya seorang orang kan nutuli inovator yang tentang lain.
telah lagi pak menteri LD ni benian dan stop tambah ngasnoba ngenya persiang itu menyerap iki nolyakan di pos orang ngestan sana seorang dalam dia seorang ada sini serap di ibu rumah ini di ibu lagi di bangilapan ya teh barang mengikut apa hadu mau hari ini kamu tourism Indonesia network ya dia trailer kalau tentang mali terus nak bilang bah hai tripor PPD nak buat jual persiang balik promote kita ke dalam bagus nak boleh apa memang di director tourism nuan tourism ini saya pernah menarik baik jadi tripor ada ketiga kena apa yang lu darang batu senang boleh ini mentah kena trailer dadak ini dadak penting dia paham ni hari ni kakam tourism ni sesi nanong kebanyakan baik tang ni semua kedai tang ya kejingnya trailer ti kerpa apa ladang thor ya gini ka ikut gini resolution in bentuk hal dikimat IBD buat pasokan tentang bentuk hal dikimat IBD buat negara ALKTTE pada jingkerpa yang stakeholder tourism begini trailer dan tarjim bahan yang berapa kami kesor juga kini ke bangga aibet directly Shakini ki all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kohon sama be ngambeng ya kini ke jingyen ya kini ke jingkerpa dan ya kini ke jing yana ke jompi naga benda bapunyo banyak kata ke kamai ke jompi ngambeng henry to ya da kalanti ke badai kolong ke bang itanan kolong ke bang sno tanan ban ye phi bakin mi hasra ban khang ya kita tourist bakin wan shane ngade bakin direct yiki bakin ne kumta ka ban ningkong ning shabe nan ong ipi ko khon samla be persyang se ban tei shwa hiladi bu shwa ke jingkali hiladi hatong ala biangmo bangan khangi kini hato mana anu mga bangan shim ya kata ka jingkat kle ban shim pujli ya ke kam ka ba mga khang ya kibai bakin le ko samla be top da perkhat bat da pusan ha ngim khangi piniam ni so tho ya ta ka jingdam ni so tho ya ta ka jing bitam ka jompi ni so tho ya ka ne ka jing kardo kam ki jing kardo jam hado kan ni so tho ha tamaku kuan samla to ya da kelenti ke badai nganya ayat ke koi ke nuksan dang hake ni kisni ladon amu ki kuan samla na ki waipat ke jala uwai na po Delhi bad uwai na po Manipur ki wan shapa pa homestay ke jala ka homestay janga kam dai ke bahe mo ide ibarat kama still tak no ka jing pun shita ke jongki bakin wan no Delhi bakin wan nado Manipur banwan hapa pa homestay janga banwan banyak trailang kumno ban kentio om yaki hanoi kum choro ya na kum katrai homestay kumno bangin register ha ke agency ki jongki kumno bangin register hapa pa website jongki ba kata ko be ke make my trip kawan chuni sara kawan chuni kada pensitam nado Delhi banado Manipur banwan banyak trailang bani kita homestay te balai ke na pai ko kon samla ma phir shimte ikne kala galanti shimte kane ka nuksa ma phir mi shakhmat bakin sen ya kini ki website ki bakar phone ki agency ki bakar wan banyak trailang baki homestay jumi ki banyak seorang akhrai ki berpikir ada dalam tadi dia wan seorang banyak train ni dia beli cuma lang kumno bangin yo yaki clients kumno bangin nang kentio ya kan ka tourism khnang ba maphiro phiniyak khnang ba maphiro phinamiyak mangi ki trai homestay ro nginamiyak hanai kan ke chingye champi ka ching kham ju bore phi surab kapan idam penban hajaka bandong ka ching snow kapanwan penban ka ching bitar yo pai ba nong sara ya kata manu ban keren teko kuan sama shim tak koi pat kara kanti but shim ye kani ka khubaro shaka sorka ko sorka pe paglan
ya kaneka mat kaneka ta shishan ni kinam sara kitu ki badang dupo kashuki jong saka sobha ban khat ya ka jing keren banyak keren da ka basutu la da ka dei ka hak banyak keren bat ka sarkar asam ro nya tharai ni hak ban shim ka sarkar ka hak ban shim ni ka senjam banon ram ro kloy ya ka jing sutu jingwan khnang bakanum chupai shaka ke ban kham yar ka ban kham snowsi bakaban kham pendung shishu ka ban kham pentran shishu ya ka tourism hapo sora Tengah ke jingkar paru ini ibai kita rai homestay ki badan lada ki khon samaj ni ki mi shakmat ban phone kita ki agency ki repair ki website ki repair nangek scam bani ni nyatai lang baki pikular ne lada ki mi shakmat ban trai da garupang ka badai ong ban chukhang jubor hasra ban ngabo ke jingkar pat ye ki All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association Kuhul sama begini ada 4 ban prai hakata kekerban kita pikirlah ban syuti sampai nai pentut ya yok kepat jom kihun sama jom kantam jom kene kasnong sarahi barok kawai hasyab hinni ke dapat hak arsen ngane ban biang sehisen shim kana kunti ke banyak tayi om kana kunti ke ban syukham kum to hasro namar kaban ra penban ya ke jingle ran om ya phi ke association kane ka ta ya ka sora ya ka dor ka dar jong ka sora hi para oi namar ladat ma de ki jingja ke ladat hakini ke banai ke ba ladat mo syakap jong ka tu ke jingja se chipok sora ka tu ka lakta te samanta lada maphi pinglong ki mau jung thot jong sara ki khon jong hima sara ke numla bansha kublai shibu ke ai kharai bu kublai shibun ba hagre por tinakaling jonga kumu secretary jongga tourism committee jongga hima sara rengkat pakiro rang ba jongga ni kadong kathai hadin bangalayalum lang ya barok stakeholders jongga ni tourism industry kepala kata hadin jong gajing pakhang nanti jong kaseng or Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ngilai lum keke ya kinong snong jong gani kadong jong gani thai panjo ya gajing pensngeu panjo ya gajing mut badan panjemut naki ka e ke bangin le bat ka e ke bangin snow tu halo kini ke e baro tinakaleng jong ke jingelang ke balong mentasni ka balai poi daki babun mut kinong snong jong gani kadong jong gani thai ngila sim ya kawai karai berkata kalong kabaneng ko kani ka jingelang kalarai bangin ai ika kubor bakum ki stakeholders jong gani ka region ni penrem ya gani ka jingle jong gani ka seng kabala pendik bagabala pentut ya kalai kawan jong tourist kabar hoi nakaleng jongi ni snutu ya ka jing ka jongki hak bede barka kamai ka ji henre halo kan ni ka benta nakaleng ka jongi ngila sime karai bangin tho ya ka apil chika bor jong ka soka baka soka kan simkia na ka benta ban petlem ya ka jing jong gine ki parado ka prasnam ki balong ki no sosnong jong kala ka jela ka jongi bangin kilpadu sia ka seng banang ni sikmat kam desu banjai dakan ni kelenti ban pentut ya kalai kawan nama kakta ya kanam kaburom jong ka jela ka jungi ban ngi gentur ya ki balada don kanu ka isu ide banjai ka kum kelenti ringkat baki bor jong ka soka ban nakaleng jongi kum kinong sosnong bat ki bai tre ya kene kam ilong bala kloy ban kersan ya kanu ka isu ka basong nia bat ka basong hok ka joki bat haka bakhatu nakaleng jongi ngilarai bangin ai ka city sagi boja ka soka bakan pet ya baro ka jingbit jimbiang haka bede ka jingle jiwan jong tourist ban ida kerpat ka soka pan state kat bala ya ka project kum ka nuksa ban penhe ya ka airport hapo umroy nama kalong ka jing mentoy ka kham kraw susu ya ka no snong
jong kan ka dong jong kan ka thain ka jong sakaweru hoi ngila simya karai balada nang ni sakmat kinu ki kenhun kimi ban pentut penuit ya ki toris ne ki nolet nawan ki bawan sakan ni ka dong ka thain ka jong ngin sim na karai ka bating e haka bangin mi sakmat ban khangat ya kata ka jingle ki joki bat sakaweru ngilong kloiru ada kim snap ya ka jing kerpar ka jongi ngila ban fai taka FIR kenama ka ain kan le ya ka badan kam banjada na kanu ka jing pentut penwit ya ka sungsuk soskan pada ka le kawan jong ki parasnong pathai bat jong ki turis banabal jong ka jela bat kari kum ju Lalu pimpin pojang suka. na kaleng jongi kum ka kunhun ngini song bat ki expert ngin raf ya ka city bat shen lak nu hapo sita ya bat atayo ngin le ya kam banyak kendu ya ki bo ki bahlo lada ka yo chief minister landa yo minister jong ka tourism department jong ka jela ka jongi Pi iPod am yakan kau kasih drop drive tu sen kelibat pengkut motor ni. hoi na kaleng jongi ngala shime karai ba ngi kirpa ja ki mamador ki deban sange no bat ki deban lek banyak keren bagi bo ka soka hada ki don kanu ka je tuku baka jing e ka baki ki ya kandu kaweru na kaleng jongi kum ka jingelang ka balong ka mentakas ni ngis tu sai ba la dami kum ka ni ka jinge ka baya tuku bat ki na interstate transport ka dauba ka long ba kum ka jela le kum ka thain rilong ka sijantia ngimdon ya ka railway station tidak kalong hakane kurkum haka pakai kenhun na po asam ki khang kalong ka jing dunong baka jing kan hapo ka jela ka jing ngasiabat ong ba karai ka bakong sang ka bangi sim hakane ka por ban benap susu kalong bangi kirpat ya ki bo jo ka soka ya ki no susnong ya ki kenhun sang balang ba phe pakin sutu ya ka jing don kam jong ka railway station nama kan pensuk om ta ya ka kawan ne ya ka benta ban wanra ya ki maba mandi ban kit ya ki maki mata ki bami hapo ka state ka jongi bat katakan long ka ka ban aibor ban penklan ya ka yo ka kot jong ka state hi berkoi